Assalamu alaikum туғандар. Tutkan оразаңыздар қабыл болсын. Өзгөн району Куршап мал базары туғандар. Азы алынған жана сатылған малдардын, торпоктордун бир катар бааларын билип беребиз туғандар. Катталбагандар болсо катталып, лайктан басып туғандар. Колдоп коштоп туруңуздар эми туғандар. Мына эркек торпоктор канчадан экен ака? 65 ми? Бунусу дагыбы? Bunun da 65 ken tuğanlar. Bunun da 65 ken. Bazar kança verdi şef? Bazar kança mı verdi bunlara? Bazar 60 minden verdi tuğanlar şularga. Nereye sen? Ökamda urgaç torpağı kança ken? Kança? 45 bin. 45 minde otur tuğanlar urgaç torpağda 45 minde otur. Bazar kança verdi? Bazar kança verdi bazar? 40. Bazar 40 min verdi tuğanlar şu urgaç torpağı. 40 min verdi. Bakın. Şef buna torpoktorunuz kançadan? Urgaç torpoktor. Tegiz 45 ha? Bu erkeğe 60'tan kemi var dedi. Urgaçsı 45 mi dedi. Bazar kança verdi şef? Kançadan? 58. Erkeğine 58 min verdir. Urgaçlarına 42 minden verdir tuğanlar. Şu torpoktor var. Torpok kança eken tuğan? 50 de odası var. 50 min de atır tuğanlar şu torpoktu. 50 min. Bazar kança verdi? 48. Bazar 48 min verdir tuğanlar berberdir. Uçak şu torpok eken taza. Bağında cüdön düşmezse koşanırlar. Şef torpok kança oldu? 45 kemi var ha? Bazar kança verdi? 42 min verdir tuğanlar şu kara torpoku. 42 min verdi. Şef kança oldu kunacınlar? Arkın oldu. Bunda tegiz kança min boldu bunda privizitin etkende. 73'ten mi oldu? 73 minden boldu tuğanlar şu kunacınlar. 73 minden boldu. Ana orada bana sat oturacak. Tuğan kança ken bu torpoktor? 60 minde. Bu torpokta urgaç ken tuğanlar 60 minde. Bazar kança verdi? Bazar 55,5 min berdir tuğanlar berbeptir. Bakın. Şef bu kunacınlar kançadan? 65'ten geldi. 65 minden kemi var dedi. 65 minden kemi var ken tuğanlar buna eko. Bazar kança verdi aka? Ekonu tuğanlar bu eki başka optuma 120 minden kıltır berbediniz ha 120'ga 120'ga berbeptir. 8 aylık torpoktor tuğanlar. Kança da odası? 70 minden ha? 70 minden 140 min boğutken tuğanlar. Bazar kança verdi aka ekonu? 64 minden ha? 64 minden bertir tuğanlar. 128 min olup kalar 128 min bertir ekonu. Ağam berbeptir. 8 aylık torpoktor tuğanlar ne görgülü. Şef torpok kançadan aldı? 65 kemi var. 65 min kemi var dedi. Allah bulla torpok tuğanlar. 65 min kemi var. Bazar kança verdi? Bazar 57 min bertir tuğanlar. 57 min. Şef bu kunacınlar kançadan ken? Torpok. Torpok dedi tuğanlar. 70'ten be? 75'ten ken tuğanlar. 75 min den ken eko. Bazar kança verdi aka bularga? 68 minden bertir tuğanlar. Ekonu 68 minden bertir. Torpoktor dedi. Bu torpoktorun bağlar kanday yolda? Kaçkan? 70 kemi var. 70 min kemi var dedi tuğanlar. Bazar kança verdi aka? 60. Bazar 60 min bertir tuğanlar berbeptir. Aka bunda sarı torpağımız kança? Ha esi yok bu. Esi yok. Her şey getiriyor. Aka ene bala kança ken? 125. 125 mi de tuğanlar ene bala. Balası biri 3 aylık olup kalmış oyda? 4 ay oldu tuğanlar. Balası 4 ay. Bu kançançı torpağı mı? Birinci torpağı olup tuğanlar. Bazar kança verdi aka? 116. 116 min verdi tuğanlar. Şu ene balağa 116 min verdir. Şef bu ene bala kança ken? 135 min de tuğanlar. Balası erkeğe eken. Kançançı torpağı? 3. balası ken tuğanlar. 3. balası. 6 litre süt veretti. Pazar kança verdi?
Bazar 130 bin beriptir, ağam berip eptir. Şunday tuğanlar. O süt жағында эле тартқан жоқ бұл туғанда желіндері. Мына ене бала қаншадан екен? 115 тотан. 115 мың? Қаншанчы баласы бұл? Бірінші баласы бұл. Туғандар бірінші тұңғыш екен. Бірінші баласы дейді. Баласы ұрғашы еркек пе? Баласы ұрғашы екен туғандар. Қанша литр sütü var? 4 литр sütü var екен туғандар. 4 литр sütü var дейді. Базар қанша берді шап? Bazar 100 berdi. Базар 100 мың тоғылық берді. Ағам беріп епті. Biraz қосса беріп üretkенлеріңіз, а? Biraz қосса беріп üretlem дейді туғандар. Номеріңізді айтып қойыңызшы, может сатылбай қалса үйден алып кетер, может кімгедір керектір, ал süt ішкен 78 deyim. 0778 04 50 82. Туғандар ошо номерге байланышсаңыздар, ушул ағамын мына прямой мына уйдун эсине байланышасыздар. Эс сатылбаса үйдө болот экен туғандар. Мына сынду, биринчи торпок экен, баласы ургач экен туғандар мына. Чалсаңыздар болот 24/7 жооп берем дейт. Шеп эне бала канча экен? Эне балаңыз канча мына торпогу менен? Yine bala 70 bin. 62 binge berip 62 миңге себеби эмне болуп атат бунун? Яман арзан го? Жölü arzan koy. Жөнүнө арзан кылып койдук дейт туғандар. 70 миңге берип бериптир туғандар. Бул канчанчы баласы ака? 4-cü alas. 4-cü balası eкен. 70 миң берип бердик дейт туғандар. Бул агам тамашалаш койчу туғандар. Өзү бул малдын туруш турпаты бир кымбат эле малдай. Просто базар 70-72 миң бериптир ака, базара. Сиз өзүңүз канча деп атасыз муну? 140 миң деп атыптыр туғандар. 140 миң деп атыптыр. Мына баласы. Баласы ургач экен, а? Эркекпи? Balası erkek. Баласы эркек экен туғандар. Аба бу эне бала канчадан экен аба мунуңуз? Канчадан болду? 150 миң дейт туғандар. Бирок 150 миңдик мал экен. Сүтү канча литр бар мунун? Жаман. 10 литр сүтү бар экен. Бу канчанчы баласы? 3-cü balası дейт туғандар. Көрүңүздөрчү. Базар канча берди аба? Базар 140 миң бериптир, бербептир. Мына баласы дагы өзү, апасынын өзү экен, мына кашка. Аба. Көргүлө туғандар. Шеп канча деп атасыз бу эне баланы? 150 миң дейт. Эркек окшойт а баласы? Ургач экен туғандар. Бу канчанчы баласы болуп калат? Экинчи баласы экен туғандар. 150 миң дейт. Канча литр sütü var? 5'ten 10 litre sütü var deydi tuğanlar ekim al. Pazar tüvü aka. Kançaga surap atası şep? 135 bin. 135 ming buyoq surapatdir. 130 bin. 135 ga berdi ona. 135 ga ber deyaptir akam. Bermaydi shuni. 135 ga ber deyapti agam. Bog' izi oldu biroq tuğanlar. Daha biraz qo'shsa o'rgatib shep. Daha biraz qo'shsa o'rgatganda. 130 mingga surapatadi shu yerda bola. O nada. Sütlü de olacak. Mayda. Şep bu ene balalar qanchadan ekan? Torpog'i mi? 170 mingmi? 170. Bunun balası bu o'xshaydi, ha? Urg'achi erkak mi? Erkek. Erkek ekan tuğanlar. Qanchanchi balası bu? 4-cü. 4-cü balası ekan tuğanlar. 170 ming deydi. Pazar qancha qildi aka baba? 160 bin. Pazar 160 ming beribdir, beribdir agam. Bunusundagi bas o'shandaylar? Bular 170 ming ekan tuğanlar. Bunun balası urg'achi erkek ekan, ha bular. Ha erkek ekan balası. Şep, bu qancha oldu ekan bu ene balası? 157 ga, jön 57 ga. Jön 57 ga mi? Ha, 157 mingga bermayapti tuğanlar. Bu qanchanchi balası ekan? 3-cü balası ekan. 157 mingga bermayapti. O bağı oldu tuğanlar o yerda o'zi. Yoqda bağı oldu. Nima tuğanlar? 12 litre sütü var. 12 litre sütü var deydi tuğanlar mı? Balası erkek ekan, ha? Apasına şişken. Çiğ kap ketken, bayılı kap ketken. Ama siz qancha verdiniz bu yoqqa? 157 ming berib qo'ydingiz bu? 65. 165 ming berib qo'ydingiz. Ha, narxiga. Ha, bo'ldi. Ava bu endi bola qancha ekan? Bermey qo'ygan boğanı aytdı. 130 ming mi? Qanchanchi balasi bu? Ikinci. Ikkinchi balasi deydi tuğanlar 130 ming ekan. Pazar qancha berdi? 118 so'radi. Pazar 118 ming so'rayapti tuğanlar. Bakın 118 ming. Jelinde taza 4 jelini tengmiş deydi. Tuğanlar, şu meni videonu аяқтайбыз tuğanlar. Катталбагандар болсо катталып тугандар, комментарий жазып, лайктан басып тугандар, колдоп коштоп туруңуздар тугандар. Ар бириңиздердин туткан орозоңуздар кабыл болсун.
Assalamu alaikum tuğanlar. Uyuңuzlarga bereke.